Bundan kadro емес benim işim var. Eğer de ben Cenab-ı Adil Prezident'in hukuk koruma organlarında soktuk koz önünde durgan. Buna bizde sistem var. Oşoluktan tüzdü, beni tüzdü tutmaz anlaşılıyor. Mümkün Kıday Sarkası'nın tüzdüğünü koyulmasını hiç tepkişleri ötüp bana soktular. Sottu paket vatkanlı Amperi, Premier, Prezident, Çalı, Tigir sottu çeşitli karar koyucu. Düşünmüyorsunuzlar, daha birbirinize soraysınlar. Biz azırkı maşenliklerdi, beylikteki maşenliklerdi, eğilici tutalap cegenlerdi, eğilici ne kadar kuytulardı, ayağa bir sekiri, bu yaka bir sekiri, kayada cıvı cumşak olsa o şoçadan oturak alıp, kayada tör olsa o şoçadan ostaya kalanlardan vardığını jakşılık kılıp, sistemanı özgürtüp verip durup, onun memleketi olduğu yerdeyiz. Bir ayda bu parlamentik sistem adı. Parlament güçlü oluş gerek değil. Tuğra parlament güçlü oluş gerek. Ayın içine bakın, bardığımız her bir birlikli butakları lazım. Deputatlarından, spikerinden, cana premier ministrinin vardığı birikip durup, prezident ayetkan etmişler. Ne için? Buna, kayısı tuğra meselesinden açın. Söz benimle ayet ederken, işe geldiğinde parlamentik sistem emez ekemiz, aralaşma ekemiz. Bizde memleketimizde 4 prezident olmuştu. 4'ünün ekonomi hukukçu verdik. Bir carimizin işte ketti. Tura hazır mı 4. işte oldu. Biz bir kamçı ettik. Baban kutumdardı önen bir kamçı etti. Oruçlara vurmandık çalıyor yiyemiz. Bir kamçı etti, bir karma duruyor. Şunu var. Cevap ıntınakçılık bilen, yurt bilen cevap oluşun. Atatürk Partiyası'nın cevapı doğuş biliyor musun? Çoğundan faydalı olsun, ömrünün uzak olsun diye cevap. Şimdi elin doğuşunu alıp, elin işin içine alıp geliyorsun adam, eğer de var, tuğru besişleri sayılır olması benim kudayım. Severim yapıyorlar. Bana bugün gün göçeyi. Men memleketten uşul dengel geçen ösüp jetip, bir çalgan yok mu? Kança mendeme güçlük oldu. Çoğunluğu karakala, kança zavod fabrikalardı, kança yerlerdi, privatizatsiya cana başlardığı olsun. Buna o balalardan açık aytıp koyuyorum. Ant için o alalar gelip oturuyor. Eğer ant işmegende, bilek o ayttı, bize bir şu ant işiyoruz, biz de akçak yok anladım. Anlayıp olsa ant işmesen, kıyın ağrıyor da. Rahmat. Gelin. Az sotun üstünden kılmış işin bozulur. Biz aytmadığımız, biz prokuratörün joyavuz деп atamiz. Emri üçün sayasatçılardı. Buna mavokşogondordu, prokuratura жөнөн камап атат. 2013 Ошто топтогон болгондо биз сиздин жаныңызда жүргөнбүз. Кудай кааласа, сиз болгон үчүн Ош тополоң басылды деп мен ойлойм. Мен суроом азыркы шайлоо мезгилинде, шайлоо болуп аткан мезгилде, 2015-жыл шайлоо деген мезгилде властта турган партиялар келип элди алдап кетип атат да. Мен ушуга таң калам да. Себеби биз Аккы айына мектеп салды, пәлән салды, тили салдык деп. Булардын айтканы эмне себептен мындай айтышат? Себеби булар властта отурат, алар салгынга милдеттүү бюджетте отурат. Алар биз салдык деген маанини айтууда. Ушуга кандай көз караштасыз? Чыныгы биздин элибиз, журтубуз, мамлекетибиз бөлүнүп, таланып кетейин деп калды. Эгерде дагы birер күн келбей калса, birер күн мен дагы башкаларга окшоп башымды катып жатып калсам, же унчукпай отуруп кала турган болсом, булар шаарды бөлүп алып туруп, баягы голубой каскаларды киргизип туруп, бизге бөлүп берген автономия деп турат эле.
Ошондо кыйын болгондор, мына азыр сүрөттөрүн илип кыйын болуп, биз жыргатабыз дегендер каякта жүрдүнө? Ким изи келдине? Ошондо кыргызды ким ойлоду эле? Бардыгы качып, бозуп кеткен адамдар болчу. Мен тезирээк бүтөйүнчү, дагы эле жок. Туура ушул жерде тургандарыбыздын бир 10%-биз бир көчөнү оңдоп койгон менен, бир айылга бир мечит салып койгон менен, дагы 5 жыл отпуска кетсек 20-га чыгат болду. Андан кийин мунун уже келечегин биз алынтай албай калдык. Мен ушу Калчыбек Ташиевди ушу жүрөгүмөн колдойм. Себеби бизге анын ошо мындай законду өзгөртө турган реформаларды жүргүзгөнү башкалары жагып атат. Өзү дагы карапайым биздин арабыздан чыккан, ошон үчүн жүрөгүмө колдойм. Телевидениядан башка жерлерде мен көрүп жүрөм. Өзүнүн гана позициясына бекем турат. Өзүнүн сөзүнө бекем турат. Жана өзүнүн сөзүн коргой алат. Карапайым элди да жакшы түшүнөт. Ошон үчүн мен ушу Калчыбек Ташиевге жүрөгүмөн колдогум келет да. Өтөштөр Кудай колдойт. Өттүк барып отургандан кийин ушу кара кочкурду бир эже суранды эле. Ушу ичимдик ичкендер боюнча ушу баткен ошону эске алып, ушу тербеле кетсинчи милициялар. Кара жооло бош боло, мырчын тери апарып киргизсин, эр-үзүлдөр иштетсин, аялдары да сүйүнөт, эн атасы да сүйүнөт. Ошол адам кылсын. Ушул кош келиптер, жакшы ак жол.